Napunta karon diri sa Mahaya guys no. Oh, ni ilang lugar diri sa Mahaya guys. Oh, tanawa ang view diri guys. Oh. Tanawa. Oh, tanawa lang view guys. Oh, ni kabot kita diri among gidalagin si Idol Roland. Para magabot so si Idol Roland oh, Mahayag. Oh, dira si Idol Roland oh. Idol, Oscar. Abot ako diri guys. Oh. Oh, mao na ilang view dia guys. Oh, tanawa ang view guys oh. Tanawa guys. Oh, grabe ka nindot ang view diri sa Mahayag de pud no. Dili pud palupig ni Mahayag de no. Oh, tanawa ang view sa Mahayag nyo guys oh. Oh, grabe ka nindot no. Oh. Awa guys. Oh, amo kay balog sa imong gisakyan guys. Kana ra mo ang 4x4. Mo na 4x4 among gipasakyan guys dara oh. 4x4 guys mo na imong kauban oh. Dara guys oh. Idol, lingaw ba ka idol? Lingaw idol. Oy. Busog. Lingaw pa kuno, busog pa gyud no. Oh, grabe rig view diri guys no, basta ninduta rin no. Kasi magkalaag mo diri no. Pwede mo muhunong diri napita din mag video ba. Nagmay lang gud. Oh. Awan nyo na guys ang view. Oh. Okay guys. Hindi ako muli giminis guys. Oy. Kuyo. Halako. Di na kuno siya muli og Jimenez guys. Diri na ka sa mula Mahayag idol. Kabugoy gini si Oscar ron ba no. Mahayag na ko siya puyo guys no. Oh, murag na bayot kay langoy atong resort. Agoy. Nama yang igag bayot. Okay guys. Thank you for watching Watching guys.